Podcast ma khai no sang ma DM no dai suspend ma khai no competition ni Tarit Kanti Chakma dai suspend ma khai na na long le IPM long le Bubagra long le Tarit Kanti Chakma si Tarit Kanti Chakma hai Barebar, ang as a zonal chairman, bono why was phone khaika, why was message khaika, no response. Boni office o thang malaya hi thang ke pura 6 ghonta 7 ghonta manai si malai maya appointment nama porebu. Je bo fail khaila ha ani elaka development khaini as a zonal chairman ang barebar thangjak message bu khaijak phone bu khaijak ang orop ani phone no record pong bono why was miss call are phone bo receive khayang mani. Boni polisi higher level of tangle CM no saja CM bu phone ke bo bu khaije ya Bubagra bu khaije ya juno response kaya bo one sided tang tongu sobani bangui tang soba bo boni master silsia this bo sotik babe as a DM u elakani unnoyoni bangui sini public ni kok khaya haini bangui he should be removed bo o jagani remove khayoni bata kono tai kaisa pai sini tiprasani kabangma beneficiary ni bagai Bubagra salaina ni malaika malainani thangmani bo malailia pia ba asir ba yako Bubagra ek mas roi Tarit Kanti Chakma DM no o Gomati district ni DM no bar call khaija call khosaya last pai thago ke Bubagra ni number phone number no si block khairasi bo Bubagra no kaisa sagnang yang mani klaya joto tiprasano sagnang yang mani klaya bon yagulo bahai asir bai thagya kho sini Bubagra ni logeo sini ADC hafang ni CM tongo o CM no sagnang ya khai o Tarit Kanti Chakma CM no sagnang ya pura ADC no pura tiprasano sagnang ya hai ni bagu tabuk sing bono bodli ya transfer ya sing bono YTF mia thangnai ni sing already ne press club khai rajak press meet khai rajak thangnai ni tei 96 ghonta bisingo tongmung no o Tarit Kanti Chakma no suspend khayang khangke Gomati district o je RD block tongmani ADC village tongmani no sing thung jaga tala roi Tarit Kanti Chakma ni action nanai sing haini bagu sing YTF tabo kra khayinga sok tongo tongmung no sing all time no nai singi tongo o jora no nai singi tongo 48 hours 48 ghonta already thangjak tei bagniya 96 ghonta bisingo government of Tripura tongmung no o Tarit Kanti Chakma no suspend khayang khangke जों बेबाग ब्लक Gomati district o tongmani tei बेबाग ADC village panchayat tongmani no thung jaga o Tarit Kanti Chakma ni no photo khaisiyei or jaga juta bai karoi tala roi RD block tala roi panchayat tala roi Tarit Kanti Chakma ni mukhango joto mare salsa ke je Tarit Kanti Chakma no transfer suspend khaya saksung or jaga YTF khuk tei musonai haini mangu sing smai tangjak tabak sing jat jora simi naising tongo Bubagra no jotone except sini state government ni chief minister Dr. Manik Saha jisasi hor ek taung thung dui taung thung call khai khangke call receive khai kok sang
oro bisingo mani maharaja hne oro bisingo asik bai thaya kho o government of India nini Narendra Modi ji PM nini Swarashtra Mantri ji Amit Shah ji borok sasi maharaja hne hor ekta duita ofane kol khai kainke kosawi receive khai kok sau pia sadaran tini DM boka asik kongsuge sini Bubagra hani Bubagra no sak nang ya khai tini boni number no block khai maka boni nam boni bobai malai na soilia o Bubagra no sak nang ya mane joto tiprasa no sak nang hani bangu sing YTF siring tongya just jora naising toiko o jora ni bisingo Tarit Kanti sak mane tongmung suspend khayang khangke bebak RD block administration block bebak no sing talar nai te thangnai ni check dam sok phaijak check dam kabang no sok phaijak thangnai ni beneficiary bu rabar bagan rabar sok phaijak joto beneficiary no rabar roya khayei watui phaibli o rabar roya khai choitra mase oi rabar roi tabo kabang mane public ro kaima yangi tong check dam ni kabang phaijak nini rabar plantation ni kabang phaijak kuti rang phaijak no bo public no roya khayei tabo already no orang phirok thangjak hani bangu joto sang 96 gonta ro mani bisingo tongmung suspend khayang kangke sing tei kotor okhanai bebak administration tongmani Gomati district o bebak jaga talar nai हामबाय जों बेलायखे खा खामानि साल थांनाय 25 तारिख सारै चिनि बुबाग्रा बाय चिनि CM चिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट नि DM बाय मालाया हि थाइमानि बेलाय गोदो बर फोन खायजात आं निजेबो खायजात मेसेज बो हजाक WhatsApp चिनि एलाकानि डेभलपमेन्ट नि बाङै बो कुनो रेस्पन्स रयानि बाङै आं CM नो साखा CM बोनो फोन खाय बोनो बो रेस्पन्स रया गे बुबाग्रा बो bono phone khaika chini elaka development ni bangai hakebo roya ngi boni pore boro 25 tarik sarui 7 ta jorabo bo bai malai chini elaka development ni bangai kok salai hin thamani bosi borong no bo official residence tongphanu boro bai malaya tini tamani bangai malaya boni ego boni sak no torjak mani je ang one of the IPS but you are a servant of all of us. You are supposed to serve us. When you cannot listen to our great leader, our Maharaj, our CM, how will you listen to laymen like us? What type of IPS officer are you? What type of DM are you? Nung tumaza DM. So sadaran boropai to malayani nung response roya nung. Sini Bubagra porjonto no si malayani nung nini ego ni bangai hayang tongu. Because nung hay borok no sini elaka जों नांया चिनि YTF थांनाय सालो प्रेस कॉन्फ्रेंस खाई साखा जे 96 आवर्स 48 आवर्स पाइका स्टेट गवर्नमेंट नो जों वार्निंग रोबो जों YTF सामानि 72 आवर्स दंबो चिनि एलाका गुमति डिस्ट्रिक्ट जों टोटली असल खायरनाय टोटली YTF ऑल त्रिपुरा नि अरनियो फाइबै दिनै हायनि बाङै जों स्टेट गवर्नमेंट आव हायनो हाय साफिनाय प्लीज टेक एक्शन so that peace and calm remain in Gomati. The peace I get omani u peace no to bonai ke Gomati Tarit Kanti Chakma no broadcast toma khainai. Tei bosini oro media house Udaipurni media house media borok rok chini serai rok thangnai pro je khepana borok no omo usring khol khayoni borok prosto khai tongu hake borok no kok horokha borok no kok bezwa sengui borok no jole rowui borok kok thaisa hongka niro Bangladeshi hi hake hojoma bai borok jolebu Bangladeshi hi ano hopana ang joleya tumani omale ang Bangladeshi ya ang Kiprahani borok kisa hojama si jolebu den nichoi chini kok borok kaisa sing tongu khikrok khi gnang ke si khata engpu hi ge borok nichoi borok khatar hani ngai hani bangui ni borok jolebu I'm Indian, I'm very proud Indian. I'm question oronio, ano Bangladeshi hondi, Nepali hondi, sing Nepali hozabu ble, Fatar hawo, sing Bangalore tampro, Omo tampro, Delhi tampro, sing Zolia ble. I'm proud Indian hisable. Boy ke boro buzole wani okring mani. Dini hani bangway, ang media house no busanai. Don't try to anger our youth. You have tried many ways to anger them. That's why that phrase came out. Hani bangoi ang koinai. Everybody please try to cooperate. The DM has failed as a public servant.
to all the people of Gomati and all the people of Tripura. He should be removed from Gomati and taken away somewhere where he can serve well. That's all. Hambai.